Pentecost program clear to te chibevek ule Vanlalhruaitluangi kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar clear ni longai thlang o shwai tu te rongbol na longai thama sa ila General Superintendent Reverend Pilarin Umachuan Zema Box South ko Champiak in Sunday School Hall Roster na sa ni chia chu July ni ti thole ni khan ahuna kalina enfia Mizoram UPC General Headquarters Relief Fund na changin chanpui na cheng sing khate General Sunday School Department na changin cheng sang sari ahlan General Superintendent hi Reverend H.T. Vanlalhruaitluangi Secretary General Sunday School Department chuan a choi o mani Reverend Vanlalhruaitluangi Secretary General Missions Department chuan July ni sari pathian ni manga chol bunbial Missions Department revival inkhom pui sokortui chumbiak in nei tur chu zan ina chang hian a man pui do na pathian biak inkhoma tu shirong bol na anei do na ni Mizoram UPC kumchan ve Executive Committee June ni somni pasiri anei zo tak chuan dan pui khoi caution in thlan kai shwai tu tur chungchang a thuthluk na siamin rampum huwa pa in ang khata manani thainan Mizoram UPC dan pui la chuang velo bial department big shwai tu thlan na kai shwai tu tur chu bial chairman thlanthar aniang ti in arela dan pui chuang sangin bial ko shampui shwai tu in thlan ruat ero bial tu pastor kai shone noi nei chinani Kumchan ve Executive Committee a hian Bookroom Board Secretary le Treasurer tu ruata ni boka Mizoram UPC Bookroom Board Secretary a Tual upa Gideon Vanlalhruaitluangi sakarwata ni a Treasurer kam Bookroom Manager tan unaw nu MS Donglian ni anruat bok Mizoram UPC champui tu Mechepol Ladies Auxiliary Department General Executive Board chuan kumsang ni somni le pali inkhom puilian October ni somni pangajang ni somni pasiri chunga Lersia Field ruantlang huna nei tura Thushil rongbol na nei tur te le chanvo sang nei tu tur te hetiang hian an ruat inkhom puilan na Reverend Tilal Dingliana General Secretary palai lumna pastoral hunsiama ruantlang bial tu pastor eledi thil tumsoi rual na kai shwai tu lerin moi EBM Thushil tu tur te Zirtop zana Herodilal nun kimitwal te Rorel lawing khoma tirkau si Vanlalhruaitluangi Mual Chuam North Inrini zana Vanlalhruaitluangi Varte Bethlehem Pathiani choma upa Lanzirliana Executive Chairman Pathiani chotnuwa RMS Dongkimi President General LAD Pathiani zana Reverend Arlel Dongliana chotmun Rorel inkhom hlanna Reverend Zoram Thara General Treasurer Kaushantuvan soirwal na kaishwal tu Lalzam liani khiangte EBM LAD General inkhom puya hian tholom heng pol tan te hian khuna ni dona ATI Bethany Children's Home General Missions Department General LAD pol Foreign Missions pol inkhom puya na zai rongbol na nei turin FL zui dike durtlang mil nga lalnung thari chinga veng lal chazwali chuam pui ram herliani ainon le kelal khumtiri bong konterwatan ni a khwang puatan tualupa HS lal dingliana na thial Vanlalhruaitluangi dinthar tualu paral muasanga chuam puile tirko Vanlalhruaitluanga munnuam ti ani dona la zui moi chol munle la lom zwali Bethlehem veng thlang te chu la shil tu turan ni Literature and Publication Board noi la busap committee chuan July ninga zirtop ni khan headquarters ko Champiakina ko shanlabu endik na final workshop an neya labu chut thar tur endik na kalpui to te enon chhala in ulukzo kinan clear haba Workshop a hian ko shanlabu endik na hi zo felni in chut thei tura pe felani bial chung rongbol na longai thak chu zomila Aibok bial Sunday School Department shoi tu te chuan June ni somthum pathiani choma khan sumsui preaching point seminar an nei puya bial chairman upama somdung lianale tolupa du loma bial assistant secretary te chu resource person an ni a Sunday School poi mo na ti thupui mangi sumsui ko shante zirtir na an pe ani July ni thum ni lai ni khan naising para kanchan purbiala Hindu chung komi panga te chu tirkaulan ming thangan Mizoram UPC alom luta ansinga puitling pani te chu lalpa iswaminga ti baptisma chantiran ni a anfa pathum te hi pathian hne na hlan ni bokani June ni somthum pathiani khan dar choi bial rajtar para a bial tu Reverend E Vanlalhruaitluangi riang chuan kaushandang achawin mithar pakhat chu Mizoram UPC alom lut bok Nalam bial nor diltang kaushina June somni pakwa inrin ni khan tirkolal mangai te chung kwa kal tlangin pathian choi moina nei ania ni somthum pathiani chuma mithar pakhat lom lu ani pathian choi moina pol hian sirtop ni zan achanga pathiani zan thleng khan kaushan houten revival in khoman neya tirkolal ro sa nga lungtla chu speaker ni in ani hi khozola changin
unaw nulal ruat falile unaw palen siam ki maten an choi o mani Nordil tang kaushana hian juni somthum pathiani chuma khan mithar pakhat chu kaushandang achangin bial to pastoral ning tharan Mizoram UPC a alom lutbo Speaker atana mantir kaulal rosa ga hian jurani khatho cheni jana changkhan Nordil tanga hian home crusade anei chu zombok ani Mongbu bial lung hauka kaushana juni somthum pathiani zan khan tirkau BR ungshoi chuan mithar pahni nupa de chu Mizoram UPC a alom lutbo Bongkon bial eden tharfield veng preaching point a juni somthum pathiani khan mithar pakhat chu chairman tirkau H lerin sangan Mizoram UPC a alom lut Bongkon bial inkhom puiro rel na chuan kuming chung hian an bial chunga mithar somnga dal semkhoman pasa tundin huna hian tol chung kaushan paliya mithar engam zat lumlu ani to ani Unang nutlang mo ito chung kwa chuan juni somthi pakwa inrin ni khan bongkon kaushana pathian hina lomdu soy joy mo na anaya Hebi Paul hiang juni somthi pariya ziutob zana changkhan kaushan hauten pathian biak inkhoman naya Reverend R. Chung Khuma Beira Bibial to Pastor to Speaker ani Speaker hitir kausang nuntuanga Beira Bi chona choy oma Bongkon bial chung le bial po na changin pathian choy mo na mangtu yan chanem liya Pathian ni zan tling khan revival inkhoman nei chulzoma inkhoma piang in tol chunga changin zai thiam ten zai ro na an nei chin boka Speaker rongbo na kaushan ten hlok thang an ti hle ani Bongkon bial LED te Bethany Children's Home an luang chwa Julani ni thole ni khan Bethany Children's Home bongkon bial LED te chu luang chwa kin thilpek chi sang sang arsa tel artui dala etu chanem tak homa thoktu te hne na an hlan bongkon bial LED shoi tu te he huna hian delkimin unaw nu lenram moi pau tu chuan no pangle thoktu te tan chongcha na bongkon bial LED ayo ina nei boka Bethany Children's Home Superintendent Dirkau Len Muntharan Bongkon Bial LED Shwai tu te hi alaudong song ani. Chonhun Bial Senior School Department Boys Head Children's Meet Tuang taka na iso ani. Juni Songthum Pathiani Chuma Changa Zan Hun Thleng Khan Chonhun Bial Senior School Department chuan Chonhun Kaushan Biak ina Children's Meet an naya. Inkomi Chonhun Bial Senior School Department Chairman Upalen Luntuang Asailo Chuang Ka Shwain Tol chung sang sang no pang Sunday school chungin item hmunom le zirtina nei chatak tak ngai thla ka thlir hawan ni a bial chung nu le patin an choi om chale ani chonhun bial Sunday school children's meet a hian pathiani chuma bial chairman tirkau chole hing mon an funa thuwa soya pathiani chunin khoma bial Sunday school vice chairman tolupa misel remtluang ale pathiani zanin khoma bial tu reverend RL dong liang te hne na changin thu soi ni thla ka ni bok ani Children's Meet a hian tutlung la tam thai ang beran sa hawa meet mga kanzati mi zahni somko le pali ani chonhun bial zawnom kaushana juni thumli lai ni zan khan upale nuntluang a changte chairman zawnom kaushan chu mithar panga chungko khatte chu kaushan dang achang Mizoram UPC a alom lut inkhom bana baptist marong bon na izui ani a tirkau VL remrot puya kuta mithar te hian lepa iswam hingin tui baptisma an changani Kazol veng thar bial BYD te chu juni somni pareta changani somthum pathiani mangkhan dilkon bial BYD te chuan an tlua chongtlai kaushan bial kina pathian bial khawna an nei dilkon bial changin chalai inge muzat an fe chwaka zirtob zana changa pathiani zan thleng khan revival program bial ni chalai kan khom te hian an manga inrin ni chuna inti hlim na hunan nei bok ani dilkon bial le khozol veng thar bial chalai in to khom a hian dilkon chalai changin pathian thu chang le thak chin ani a bial ni chalai kal khum te hian lok thak an ti hle ani Chuanpui bial zwang tui kaushana juni somni pathum pathiani zan khan bial tu reverend HV la zamlavan mithar member panga chungko khat ami te chu kaushan danga changin Mizoram UPC a alom lut Chuanpui bial tu reverend HV la zamlava hian juni somthum pathiani chokma khan muana vek Sunday school hall pathian ne na hlan na le hun na anaya Hemini vek pathiani zan hian kaushan danga changin mithar pathum te chu muana vek kaushana lo turin Mizoram UPC a alom lut ani Juni somthum pathiani chuma ve khan Chuanpui kaushana reverend chungloma retired chuan mithar paruk Mizoram UPC a alom lut pokani General PYD shoi tu te chuan juni somni pali tho chan ni zan khan zema bok bial PYD an tlua zema bok kausham bial kina inkhom na an nei He huna hian zema bok bial PYD member kumsani somni pali HSLC le HSSLC result chwaka zilai hlo thlina chang mi somni ne na lungpui na thuziak an hlan boka
General PYD Shwaitu Zema Pok Bial PYD Tluakal Tehi Tol Upa Misak Vanlalhruaitluangi Assistant Secretary General PYD Vanlalhruaitluangi Pentecost Major Editor Tol Vanlalhruaitluangi Chairman Literature Committee Te Anni Juni Somni Pakwa Inrin Ni Khan Zema Pok Bial LED Chuan Cancer Care Foundation Zema Poka Champuina Cheng Sanga Anhlana Hehuna hian Zema Pok Bial LED Shwaitu Te Fe Chuakin Champuina Sumi Cancer Care Foundation na Thoktu Te Hnena Anpe Ani Juni Somni Pariata Changni Somthum Pathian Ni Mangkhan Zema Pok Bial PYD Te Chuan Zema Pok Bial Kina Seminar Kam Revival Anneya Upapi Sila Nuntluanga Folkland Chu Speaker Atanan Mang Inrin Nileng Seminar Paper Inral Rinna General PYD Bosechu Bial to Reverend V. Raucham Loy Havin Anzira Juni Somthum Pathiani Zankleng Khan Zema Pok Bial PYD Seminar Kam Revival Hitman Ani Headquarters Bial India School Department Chuan Juni Somthum Pathiani Chumale Chunlu Mang Khan Sai Khamakon Kaushambe Kina Half Year Meet and Manga Bial Chungno Pang India School Achangin Items Chishang Shang Jama Group Zai Faklam Solo Recitation Te Ngai Thak A Clear Hawani A Thutlung Lam Manga Zai Haunate Anne Headquarters Bial India School Department Half Year Meet Ahian Bial to Reverend H. Lalron Kimale Bial Chairman Tirkaurong Nuna Silo Tin Hina Changin Fuina Thutoy Ngai Thak Ani Boka Headquarters Bial India School Department Half Year Meet Hi Juni Somthum Pathiani Chun Khan Tuang Taka Manzo Ani Lunglei Ra Siveng Bial India School Department Chuan Juni Somni Pakwa Inrin Ni Khan An Bial Chunga Zirtir Tu Te Polling Seminar Abwasaya Bial India School Chairman Upa F.L. Chanpuyan Seminar Hi Kashwain Lunglei Ra Siveng Bial Chunga Changin India School Zirtir Tu Miss Somthum Pali An Kal Ani Seminar Hian Bial to Reverend Ngai Zoala Chu Resource Person Ania India School Poimo Na Te Anzir Hava Zirtir Tu Kal Khum Te Hian Hlok Thak An Tihle Ani Lunglei Ra Siveng Bial India School Campaign An Bial to Pastor Hava An Nei Chutluang Tekin Juni Somthum Pathiani Zan Khan An Nei Azava Veng Luntol Chunga Kharna An Nei Lunglei Ra Siveng Bial India School Department OB10 12 Chung Shang Shanga India School Campaign An Nei Hi Juni Somni Pathum Pathiani Zan Khan Van Nei 12 Chunga Bulchan Ania Bial to Reverend Ngai Zolan He Huni Atel Pui China Bial India School Shwai Tu Tahiam Pathian Tu Cha Baka India School Campaign Warta Kim Bial Chu Kaushan Tina An Nei China Pathian Tu Zirna Konga Teimak Chwa Poi Mozia Te Tlang Au Puin In Fui Tharna Hunan Nei China Ni Sarang Bial PYD Half Year Meet Kam Revival Tuang Taka Manzo Ani Juni Somni Pariata Changani Somthum Pathiani Mangkhan Sarang Bial PYD Te Chuan Half Year Meet Kam Revival Sarang Din Tharbia Kina An Manga Zirtop Zana Changa Pathiani Zan Kleng Khan Revival Inkhom Nain Bial to Reverend PC Parlian Lerwad Big Tentu Shirong Bona An Naya Inrin Nileng in Chalai Kal Khom Te Hian Inti Hlimna Din Thar Futsal Ground Na An Nei Thungani Sarang Bial PYD Half Year Meet Chan Zan Hian Tol Chung Tin PYD 10 Bible Quiz Mangin Inti Siak Na An Naya Inkhoma Piang In Zai Mi Ten Zai Rong Bona An Nei Chin Boka Pathian Biak Inkhoma Hian General Mission Pual ATI Pual Bethany Children's Home Pual Tholom La Khom Chin Ni In Sarang Bial PYD Half Year Meet Kam Revival Chu Juni Somthum Pathiani Zan Khana Chiak Ani Sarang Bial Phunchong Kaushuna Juni Somthum Pathiani Khan Mithar Paruk Te Chu Tirkau Lel Nisia Ma Kaushan Chairman Chuan Mizoram UPC A Alom Lut Mithar Lom Lut Hi Chung Ko Khatami Te Anni A Kaushan Dang Achanga Lom Lu Anni Sarang Bial LED Chuan Anro Rel Na Ti Hlotlingin July Ni Thum Ni Lai Ni Khan Pastor Quarters Sa Property Tharanda A Hemini Hian Bial LED Shwai Tu Te Pastor Quarters Sa Lengin Dining Table Sit Moi Tak Chu Sarang Bial LED Mingin Bial to Pastor Hne Na An Hlana Ni Lungphau Bial Rulam Koshina Juni Somthum Pathiani Khan Bial to Pastor Bial Fanchoy Omin Lungphau Bial PYD Shwai Tu Te Chuan Bial Fan Program An Naya Pathian Bial Khau Na An Nei Pialama Koshan Hau Tinen Inkom Hau Na An Nei Ani Champhai Bial New Champhai Koshina Juni Thum Ni Lai Ni Zan Khan Mithar Paruk Chung Ko Khatami Te Chu Bial to Pastor Lal Mangai Oman Mizoram UPC A Alom Lut Champhai Bial Chuan Juni Somni Pakwa Leni Somthum Pathiani Mangkhan Zote Koshina Seminar and Training Kam Revival and Buasaya Ni Somni Pakwa Inrin Ni Chuma Financial Training Upalal Manpuy Havin Anzira
chon nu huna hiam bial to pastoral mangai omahawin administration le caution serle sang ti thupuyan zir haule ani juni somni pakwa indrini zana chunga pathiani zan thleng khan champhai bial te hian revival an man chunzoma bial to pastor le mangai oma chu speaker ani champhai bial chunga north khobunga tuichangral district in revival team aroi tirko pc man somtluang ali achian te chu july ni li ni nga ni khan champhai bial shoi tu te chuan rongan bolna turhuna shoi nan da a chongchai sakna ta nei malak zel dan tu te an soi hau champhai bial shoi tu te hian revival team te ko sakna mun tur te en felin hemeni vekhen an hosen le ngalani new champhai preaching point na july ni thum ni lai ni zan khan mithar chung ko pakhat member pruk te chu bial to pastor le fangai oman caution dang achagin mizoram upc a alom lu tani ruantlang bial chunga po member tharlom lu na le baptisma rong bola nei ani juni somthum pathiani khan ruantlang caution committee malak na in adu apian de tam baptisma chanrun puya po saya hehuna hiam mi pa pahni le meichia pariat alvain mi som te chuan le pa iswami tui baptisma bial to pastor le hunsia makota an changani khomoi caution a juni somthum pathiani ve khan member thar pali te chu upa shang thanzama caution chairman cho mizoram upc alom lut boka inkhom bana baptisma khur hon ni in pastoral chanpui mi tharlom lu zinga pathum ta hi lepa iswa mingin ti baptisma achan tirani juni somthum pathiani ve khanzel khothar caution mi thar som chung ko hite chu tir kau ke rawding liana chairman zel khothar caution chuan mizoram upc alom lut bokani ko hai bia sial ho caution juni somni pakwa inrin ni khan upa kap thlong ate chung kwa chon ran talin pathian hena lom thu soina anleya tirkau h lerin thlong bia te chu speaker ani lom thu soina pol inkhom hi zir top zan achanga nei chan ani a bial chung le pol na chungin man pui tu an chanem le a pathian ni zan thleng khan revival a chunzum ani he himna achang hiam pathian choi moina pon lok pahni sial ho caution a oma juni somthum pathian ni khan baptisma khur hon ni in mi pariatin tirkau h lerin tlonga kota le pa iswami pi baptisma an changani ole khati song kha caution rong bona chanchin kan thliu le ngei thak thai te chu ni e